Dulanay November ru na khat khau Jiribam district bang khonai mai Jakurador khonai mai Borobekra police station den khau Kuki militants le CRPF ban patna khorui Kuki militants gan ru akhat thai kan thai CRPF personnel akhat ni thai kan nei Kuki akhani mar militants ri Borobekra police station den khonai mai dukan akhani kai sap mai talo kan mai tang Borobekra police station attack shu kan thongai attack shu kan mai tang asai lauthwan khok nai jang khau nam mai ka goi re ka bam thai makna man kan mai nun phai kam suigong mai gan khau masai gan nai thai na phang kan the akhani akhat re ka biu na phang kan nei thai na phang kan mai tai ka jan mai bam kesho kating kum rek chanai na akhani laishram barrel kating kum rek suruk na padai akhani ring na phang kan mai jan tai pebam raskumar kating kum rek dai na pungu thei tumai thai kan the thai na phang kan mai gan nei tai asai lauthwan khong thup makhai jang khau kai mai tau lo mai bam goi khau gut zau mai gan khau kai lung khau ri phang kan to ngai kabiu kan mai tai ri kai deng khau ri phang kan to ngai tuna sai kabiu kan mai pebam raskumar tai plastic raw lo mai dui ri kapi khau raw kabiu lo mai ri kabiu kan to ngai kabiu kan mai tai nana mai hospital khau ra zau kai ba mai tuna sai inbu na sike local ri phang mai cham thailai na kabam thai mak mai gan ru lung khau oinam tolen kaw mai akhata tho lopu khau sauriu na phangda kan the intaw ngan melung khau kabam thai mangna ba mai gan churuk jan kyu tho yumlambam rani devi katingkum rek churuk telam thoibi devi katingkum tamru na khat telam thazamanbi devi katingkum chachat raishram haiton bi devi katingkum chui nampangu raishram singkhai ngan basing katingkum kanai bu mai akhani raishram langam basing bu tachat namena kaniu hai kaza we kaniu hai Borobekra police station deng khau cha hotel khau dung nabam tongei tuna sai mitwang thodok pat momai hu khau diesel auto padai khau kuki mai tamai sin mai gan rek dai daw gwangna mibam khau tai kai akhani dukan nai me kagwai tai mai taw lo ngam kanai tuna sai intaw kabam thai mangmai ram thai mangmai alaw gan thup ta intu mai pui gan thup kagwai na gan churuk tai tabui thang bam cho thai bam ni ring bam ni tumai thai mang abame intaw taw man kan mai nun tai phu mai tanduan tatkai ba mai tuna sai kaniu wai hai yumlembam rani devi kataw kana nun rane tuna sai mai taw lo kan mai tai kai akhani dukan kagwai na ru daw hai kaza wai tuna sai inbu na asai Imphal East District bangkhonai mai lamlai kendra tuang yengang popi police station tuang thamnam popi akhani sana sabi khau asai lauthwan kuki minun le tamai le bom kazaw na ri kai dat kanei lauthwan zai migan khari kap thau kan mai lauthwan khwang sanai ngan na kap kanei tuna sai kabiu ka chai mi cham tho mage Dulanay kuki mar may gan ru akhat CRPF le ban pana kan may khautai makan may nun ta sa kwang su may su na kuki jo lung may bam kagwai khau kuki CSO kagwai kariu na total shutdown asai lauthwan khong pongu khoroi tingjin khong sarok nga na takai kane total shutdown khautai Churachampur town lung khau gari akhani dukan kagwai inbang kan the akhani kuki mai intu mai puinun roi Churachampur khoba mai CRPF camp kagwai khau gut lana protest takai kan the inbu na dola nai thai kan mai kuki mainun ta chakhwang su mai kamong kabam bai khawni takai kan thei tun asai thai kan mai gan ru akhat tai rui tamai akhani bai mai bansin azu ni phang kan the thai kan mai nun ta postmortem su khang helicopter khuri silcher to phungtat kan thei tun asai asai Manipur Imphal khaudukan dungba mai kagwai rui pochai kaman kungku ba milam Manipur khoba mai azu ri complaint sugong mai thailai na Manipuri Student Federation rui dukan kagwai khau josit mai tan tat kai kan the mitong drive hotai potman hilau makna kung na jonba minun tuang dukan in bang kan the mitong drive hotai MSF leaders akhat ri sa kan mai kyu tho potman kung hian ku mai kagwai ta josit mai drive in bu na tat kai bam puni de tuna sa kan ne cham nga lo the